Exi Católica Sede de Guatemala. La G Santilmis Yorkshire Eimán Salicutan Domingo, Cucupscac Ash de Lipo Agosto de Lichiabain. Yorkshire Imán, Lisante Misa Parroquia Nuestra Señora de la Preciosa Sangre, Cuarta Avenida, Sexta Calle, esquina Santa Rosita, zona 16, Guatemala. Particularly Ángel de Cristo, Cementerio Santiago Rosario, Salaje Juan Reli Alá, Utsa Juan Reli Uku, particularly Santiago Mishni, Amilach Band y Padre Felipe Tualco. Sashkawashni Engil Uchkulticankil, Santa Rosa de Lima, patrona Relica Parroquia Santa Rosita. Yo acuichis ni ciudad a Facebook, página Exi Católica Sede Guatemala, Utsa YouTube. La que se beneficia Sholi Padre Felipe Caal, Junta Directiva, Comisión de Procesión, Ucuapanel. Anactio Shnehula Hit. Shakyan the Sichis Honi, Reha Jamila, Lika Islandia.